U Rwanda n'igihugu cya Uganda byongeye gushyirwa mu majwi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yaho inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteranye igasanga hari amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageneraga ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, maze ayo mafaranga akaza guhagarikwa bitewe n'uko Perezida Donald Trump akigera ku butegetsi yagiye ahagarika amafaranga amwe n'amwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateraga inkunga mu mishinga itandukanye y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, byigajemo ibyo muri Afurika ndetse n'ibyo muri Aziya n'ibindi bihugu bitandukanye bikiri mu nzira y'amajyambere. Bivuga ko rero ayo mafaranga yahagaritswe, bivuga ko ayo mafaranga yabaga yavuye mu misoro y'abaturage kandi bikavuga ko nta kintu kinini yabaga agiye kumara. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uko byatumye ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashize iminsi irenga 22 kugeza n'umunsi wa none itarasohoka. Biravuga ko rero ikibazo cyabaye ayo mafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse. Abo mu ishyaka ry'abademokrate barasaba ko aya mafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaragiye zihagarika zakongera kuyasubukura ndetse akanongerwa agakomeza gutangwa mu bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika. Naho rero abarepublike bo bakomeje kuvuga ko ayo mafaranga ari ugusesagura ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gusesagura imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bintu bidafite umumaro. Biravuga ko rero bimwe mu bihugu byatangwaga muri ayo mafaranga harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageze gutera inkunga umushinga u Rwanda rwari rufite wo kuzamura bisi zikoresha umuriro w'amashanyarazi, bisi zitwara abantu ariko zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye inkunga uyu mushinga zitanze ibihumbi 500 by'amadolari. Perezida Donald Trump akigera ku butegetsi yahise ahagarika iyi nkunga ndetse n'izindi nkunga zatangwaga mu bihugu bitandukanye. Ibi byabaye ikibazo rero gikomeye kubera ko ingengo ya Amerika na n'ubu, ingengo y'imari ya Amerika na n'ubu ntabwo irasohoka bitewe n'iki kibazo nyine kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi bihugu bitandukanye harimo nka Uganda. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga Uganda inkunga ingana na miliyoni 4 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga yabaga agamije gufasha abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'abandi batandukanye bagiye bihinduza ibitsina kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaga miliyoni 4 z'amadolari. Mu bindi bihugu harimo igihugu cya Zambia. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaga miliyoni 3 z'amadolari muri Zambia. Yajyaga mu bikorwa byo kugira ngo abagabo babashe kubona serivisi zo kuringaniza urubyaro ndetse no kwikibesha ku bagabo. Mu bindi bihugu harimo nka Lesotho. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaga amafaranga menshi mu gihugu cya Lesotho kugira ngo Lesotho abaryamana bahuje ibitsina bahabwe inkunga n'amafaranga yo kugira ngo barusheho kugomeza kubaho neza. Gusa ibi byose abarepublike cyangwa se Donald Trump akimara kugera ku butegetsi, izi nkunga zose yahise zihagarika mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ibi rero byabaye ikibazo. Bivuga ko abademokrate banze gusinya ngo ingengo y'imari y'uyu mwaka isohoke. Bivuga ko bimaze kuba iminsi irenga 21 ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarasohoka kugeza n'umunsi wa none. Ibi byakomeje kuba ikibazo aho abademokrate bakomeje gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubohora ayo mafaranga yose ndetse bakanayongera agakomeza gutangwa mu bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika. Ibi byagize n'ikibazo ku mibereho y'abanyamerika b'imbere mu gihugu, aho bivuga ko abarenga ibihumbi 900 bahise bahagarikwa mu kazi. Bivuga ko ibi byatangiye no kugira ingaruka ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gaye nguko iby'inkunga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye ukomeza gutega ikiganiro cyacu amatwi, ugakomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Aha ni kuri Nishimwe Update News, isoko y'inkuru n'ibyegeranyo. Nimba wakunze video kandi like, ntibagirwe gusiga igitekerezo cyawe aho muri comment box. Duhurira mu bindi biganiro.